Selamat bertemu tua bas tentang perkara belajar sepamajaku iban batusun ti ke-9. Jadi batusun ti sekali tu aku dekat main wan mending ke siti jaku semama kita iban ianya batunggang lupung. Jadi reti jaku semama tu ianya berambis duit ringgit ngau reta tengkira. Contoh ayat wan uliang anak jaku semama tu bakatau. Tidak apai manai nyau batunggang lupung ketega ti dekat nyekula ke manai ba universiti ambil kejema hila ia boleh kerja ke menyana lalu ulih nupi seduai melaki bini laban ia ti anak tunggal. Bertemu baru tua batusun tinangkan kato lalu anak ndak subscribe ngagai channel tu serta tekan butang lonceng ngambil kanuan ulih nerima notifikasi tentang video aku ti pemadu baru. Ana laju serta mantung apa belajar kerja kos mama kita iban laban ti ukai kita sapagi lalu ti ndak dia tu kemaya agi terus kesukunan ngagi aku labannya menjadi keperan sayang aku untuk terus aktif channel tu nyaja. Terima kasih.